Please raise your right hand and Indvuna yaphambilini yetemabhizinisi Malusi Gigaba unikete imininingwane ngekuhlangana kwakhe netelamani taGupta. Gigaba utsi wahlangana nalomndeni wakaGupta ngesikhathi asengumengameli welusha lwe-ANC nga-2000. Utsi uyakhumbula aya emahlandla emahhovisi eSara Computers eJozi lapha ethwe ngulaba bakaGupta kuyowulandza timemo. Gigaba utsi lube kumhlanganisa nebakaGupta bungane nemasiko kuphela hayi temabhizinisi. Utsi nga-2014 wakwehlisa kuvakasha kwakhe kulomndeni ekhaya lawo eSaxonwell kanti-ke tonke letinsolo letiniketwe ngumkakhe labangasatselelani naye emanti kukhomishana ngemangala luhlata hlaba. So whilst I was Minister of Public Enterprises, my interactions with them did not increase or decrease. You know, they continued because, as I say, I knew them. So what I'm not denying here is that I knew them. Gigaba utshelele komishana ukuthi beyangathi ukuthi kukhona lokungahambi kahle kulesivumelwano sekuthenga kwaletitimela letiyinkulungwane ne-60 letabita imali lengu-54.4 billion wemarandi eTransnet nga-2014. As far as I'm concerned, I was not aware, I was not involved in this, and I would have taken steps had it been brought to my attention at the time. Gigaba uniketele bufakazi lobumelana neTransnet kulekhomishana lomhla ngendvuna yaphambilini yetemabhizinisi ahulumende. Utsi akazange sekakhulumisana namengameli waphambilini Jacob Zuma kuphindze kucokwe sikhulu sesetulu saphambilini eTransnet siyabonga gama. Gigaba utawuphindza abuye kulekhomishana esikhatsini lesitako.